Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 15. Gagangay nga agarami dagiti ubing iti kinamaag, kan awan serserbina abambanag, ngam ti panangbaot ti mangisoro kadakwada nga agaramid iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Kinapudno Candia. At iti pagplete yu kin ni Boy, amapan iti pagadanan. Saan mo abaybay ti anak ko, ha? Sapay nagbangad ni Boy, manang. Apaon na amin akadalan na. Di nakat apaanan, nulukon damat. Isumot ti mangirugrugi iti apa, manang. Anya nga iso? Basta, saan mo nga ung-ungtan ti anak ko, ha? Anawaok numakitak amang sutil iti pada na nga ubing. Jay sutilen na ti papanawam, tapno saan asutilen ni Boy. Ay, wen manang. Ay, konsentidora mo't dahito'y nga ina. Ay na, Boy, saan mo nga igamanday ta, tanarugit? Ha? Marugitan ti badong. Lumarugitan, di labaam. Adda ka nga ruda para laba. Ape, adi mo danggan ti maibagakan ka. Dengdenggak mat sa anak matatulang. Manggag mo, angam saan mo mat atong palon. Ay, maditikas ta agalad ti ubing. Saan to pa'y nga ibaga ni mami ama ditigalad ko? Sikakit din ti mangibaga? Kasano, kat di na makitkita. Awan mo't ngamin ditoy. Adda iti trabaho na. Saan ka kayat? Kayat ko ni mami? Uray kayat mo ni mami. Saan mabalin nga iso timang kadwakan ka dito school? Tada trabaho na. Sika ko matimang trabaho iti trabaho ni mami. Ta iso ti kadwak. Saan nga rod mabalin? Saan ko nga amo jay trabaho na? Ha? Nagdakkel ka? Saan mo nga amo ti trabaho na? Unay kan? Imay kamat, lolo ako bo. Apay, saan mo maunat day tasikat mo? Ay, maunat ko mabanugak mait. Iso nga kubkubo ka magna. Agtakder ka na laeng. Saan kat nga kubo-kubo ka? Sige apok, talabsan ka dito'y arubayan. Umunegak pa'y. Ay na. Nakakubwa magmag na. Aguray man. Lumagtuak ta sa kayak. Ay, nakusbutan na po. Hapi asin na kayan nak. Nakapsot kayo matgayam. Ay, anya tinaramid mo ka ni Lolong. Ape apang pandagam anak kusbo. Pumanaw ka, tapno makabangon ni Lulong. Ay, tulungan dak man na bumangaw. Nagsakit ito, mangkaw. Sinakayan nak ngamin ni Boy. Ay, sige, tata. Kumput ka kanyak, tatulungan ka bumangon. Apay day tatumang mo, nagasigas mag. Ay, napanak iti balay da Boy. Jak nadlaw alimag daw kat sinakayan nak. Nakusbo kami na. Ay, unay kati apukutan. Ay, nakaaro ti kinapilyo na. Madakat basbastos na nga agsungsung bata. Ay, ayunan mo't ngamin ni Tiyanda nga anak ta. Di na kumaparamanan tapno agnakam. Dagat at umangkin ti ulo di ubeng. Tas sana makaramraman iti baot. Uwad atawan kabutang ano kasta. No kumamabaot, no kasta anak kabasol. Ay madidigra kat dinan aramidan ti maday. Ay, kasano disiplinaan day di nga ubeng. Kat ikaluya mo ti inana. Day takat nga raw. No anawaan ni Rusa katulong. Isumot yung tan ni Tiyanda. At dabunang dito'y kusina. Ay, halak man. Taing nakagay ayam. Nay. Apay day tabunang, Boy. Ha? Ay, papanam. Di talang. At damapan ko tagbatan. Ay, saan, Boy?
Huh? Ang mga numatagbat mo ti imam. Apay kumangay ang matagbat ko ti imak. Kat no nasakit ti matagbat. Ay, Sige, dita ka. Ay, agsubli ka ditoy. Agsubli at tulad Ay, bay! Na. Nagturungan nan. Ay, surutak. Nay, awan mo't ditoy. Nagpartakan ang nakadayo. Ay, anya nga taadalan ti sinurot na. Jakmetan nasiputan. Nagkaro mo ti kinaloko day tao awer mon? Ha? Apay ka day, manang? Tinagbatagbat na matanje po unti sa bami. Pinukan nakit din. Ay na, manang. Jakmet ngamin nasiputan na no nagturungan na itay. Talaga kit di aloko day di aboy. Nalabosan day di nga ubing. Anya ti ko nam? Ay, Aloko ti anak ko, ha? Kasano, kat napan ti anak mo iti asidag ti balay mi. Pinukan na matanje po unti sa bami. Imbes ko maadandanin ag sabunganay. Ay, sayang pa'y di saba. Day talakit din ti pangkunaam analoko ti anak ko. Mano, ti bayadak, ha? Saan ko apagpabayadan? Ngam bagbagaam kumamot di anak mo, tanalabosan ti aramid na. Day talakit saban. Manumit la day tangay. Bayadak tapno awan may bagbagam. Sige, no ado ti kwartam, bayadam nga rudan. Ay, nasayata pimasar ka dito'y balay, tsanda. Apay ka di tatang. Adda na patag nga ibagayo? Nuadda ka mali ti anak mo, saan mo nga ayunan. Dumakdakkel ti anak mo nga awan nasayata sursuro na. Anya ti kayat yung asawan? Dakas ti anak ko. Ay natatang ubing pay ti anak ko. Di na pay amuti na sayaat kan saan. Isu nga road nga itapay laing taobing. Para manamaw ni tibaot, tapno saan nga aglablabais. Apay ko maaparaman ngay. Kaasi taubing pay ti anak ko. Kamali apa ng dungo ti kasta. Kasano no tumanor aloko ti anak mo? Ay natatang addan to panunot na no dumakkel. Isunto ti panang bagbagaken kwa na. Ay, no natangken ton ti ulo na, narigatay na bagbagaan. anya ka di manan ti inaramid mo, boy. Ay na, binagsulmumat ka no iti lapis ti ulo ti kaklasem. Rinabak ko lang, mat. Saan ko apinigsaan? Nagdaramot ton. Ay na, paayabanda ka no ni mamim di ti pagadalan. Uray paayabanda. Saan mo't nga agungot ni mami? Ang madi ti inaramid mo. Saan arumbang? Ni mami ti makam mo. Nalaing ngamin ni mami. Isuan na turad ka nga agaramid iti kalukwan. Tamom nga isakit na ka ni mamim. Mamik nga rod. Di sakit nak. Saan akaskan ka? Ung tanak. Di ka kayat. Ay, jak ngamin kayat adakes ti pagbanagam. Apay kumaadakas. Saan to pa'y nga ibaga ni mami ti kasta? Si kakit din. Inong tanak ni Manang Rosa itay. Isu abalsak. Kabilak iti baby oil ti pagnaan na amapan iti kusina. Kat numabadda ka na. Maigalis. Boy! Apay nga agkaiwara ti ayayam mo ditoy. O may murnusan. Saan na siya ti para urnos, mami? Ni Manang Rosa. Ibagam ken kwa na, tao may nangarod urnusan. Agay ayamak. Urnusan nanto na makita na. Aglablaba ni Rosa. Ingkan! Diyak kayat apanawan ti ayam ko. Inak man kit di di kusina. Makain-inumak. Ay! Ay, naigalisak matan. Anay ko. Apa yan naggalis dito eh. Ay, Rosa! Di ka kadagdaldalos! Anya ting kabil mo dito yung ruangan. Apa yan naggalis? Anay ko. Anya dahi jay manang? Ay, kumpet ka. Tutulungan ka tumakda. Ay, anya nga'y tinagalis ako na. Ay, takman manang. Ha? Angot baby oil mat daytoy.
Ay na, manang, nibuyat tinakita ka nakaigam itay iti baby oil. Apay akinarga am iti baby oil ti mapan ijay kusina. Naigalisak lang nga rod, nagsakit ti patong ko. Inong tanak ngamin ni Manang Rosa. Kunak nga iso ti maigalis. Ngam, si kamutan tinapan ijay kusina, kat sika tinaigalis. Apay nga inong tanak ka. Jak amo kunamlan asino akalalaingan. Katulong laang. Kasaritak man inton madamdamaday di akatulong. Ungtaman mo't mami. Kaslakit kalalainganan, taong tan na ti amo na. Day tamot timbagakan kwa na itay, mami. Apay nga inungtam ka no ti anak ko itay malam, ah. Binagbaga aklaang mo't, manang. Aywan gayam. Nalipatak mo't nga imbaga. Ay, papaayabanda ka iti pagadalan. Apay apaayabanda kat adda trabaho. Ay, kwa ngamin manang, binagsul na iti lapis ti ulo, ti kaadalan na. So, binagbagaak, Apay pay lang ang apaayabandak. Ubing ti anak ko, di na ammo ti aramidan na. Kasanungay, numata ti binagsul na. Linuko da siguro, iso binagsul na. Kailangan makisaw iti pagadalan, manang. Day tangamin tibilin ti maestrada. Asino day jay amestra ako namlan kalaingan? Kunam no asino anaturay? Bagbagaam ko madya anak mo, manang. Nakaron ti mading aramid na. Adda aya nakam ti ubing. Agnakam dantua, intun dumakkel da. Saan nga amin nga ubing kat loko akas iti anak mo, manang? Adun ti aramid na saan anasaya at dito'y pagadalan. Day talakit din ti pangibaga am aloko ti anak ko. Apay, mano tinagastos mo di tagasgas ti anak mo tabayada. Ti kayat ko kat bagbaga manang. Saan kat agatadam ti kwarta amin akalukwan nga aramiden na. Tapno awan ti may bagbagam iti anak ko. Bayada ko day tagasgas ti anak mo. Buisit kit di. Ay, puutam to ibagak, manang. No kasta ka akanayon di ta anak mo, agbabawi kanto. Pinaayabanda ka no ni Tiyanda iti pagadalan. Wain, kat imbes dumawat iti dispensar, saan ta isupay ka no tinatangsay. Dayta nga ro ti pagbainak iti ugali ti anak ta. Ay, konsentidor launay. Iswa na loko di anak na, tapampanuinuyan na. Ay, uray nakabasol di anak na, isakid na lata. Dumteng to ti panawain, ngagbabawi ni Tiyanda, iti kasjay ngar aramiden na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apay nga agim impake kamatan, Rosa. Agawid ka din. Wen manang, jakon maano santi ugali ti anak mo. Nakaro ti kinabastos na. Ay, awan lakit di ti mayat akasukat mo. No adaman masarakan nyo, sigurado asaan to amakaanos. Manipod ngamin ubing, pinampanuy-nuyan nyo lata. Iso nga uray da kayo, kat di na kay ikan kano, manang. Ay, apay akas jay matan tinagbanagan ti dinungdungok nga anak ko. Di nakpahin ikabkabilangan nga inana. Saan ngamin anakaramraman iti baot? Di yu inungungtan, manang. Uray nakabasol, inay ayunan nyo mutlata ti madi nga ugali na. Rabiin, anak. Apay nga itakalaang. Aglisi ka man kid iti pagnak, sika abakat. Saan ka pasali-sali? Unay kalakit din, anak ko. Kasta ka kadilatan.
Agbartaken agbalog tar aramidem. Aramidam mat no anya ti kayat mo. Ngam dinak anawaan nga ginom. Daytoy ti pagragsakak. Madanaganak, ang mga noan niya ti mapasamakken ka, tagwalang-walang ka iti 10 oras ti rabi. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Isudan to pa iti iwalang ko. Kadmadan inwalang ko. Ngam di mo asyak tinaharamid. Nalaing to'y anak yo. Anya? Pangasayo man nanang. Intayo iti ospital. Nagngangabit ka no ti anak ko. Binalas dagiti pinaspasakitan na. Edi, pailang nga ben, nga imbagamikan ka. Asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti anak mo? Ngam di kamutdim nga. Agbababawi ngam daladawan ti amin. Dinungdungok ngam di nakpay respetuan. Bastos ti anak ko nanang. Manipod pa'y ngamin ubing kat pinampanoy-noya. Ngam kasto'y gayam tinagbanagan na. Di mo konsensyan ti anak mo iti madi nga aramid na. Tapno saan nga agbanag akaasi iti odi na. Papagayam, di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Benawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami din kay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay ken babaket. Respetaran yo ida, kat agboteng kayo iti Dios. Siak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Dora, nagunin ti kampana iti simbaan. Sige, kamakamam ti umana amisa, Edgar. Kat si Kangay. Kas iti sigod, mapan ko man nandigusan ni nanang, sumarunong akton. Sige, panawan ka pa nga rod. Sige, iti sumarunong ton amisa ti papanak. Inak pa'y digusan kan ilabaan ni nanang ijay balayda. Sika mo ti masabat ko, Dora. Apay ka di, manong. Mapan kay di balay dananangan niya. Uwan, manong. Mapan ko ilabaan kan digusan. Amok ti planom, Dora. Isungar aramidem ti kasta. Takayat mo asika ti pangtidan ni nanang iti kwartana. Anya? Anya ti kunam, Dora. Adaak man na nanang, taumay kayo digusan. Inton maminsanan. Saan? Masapul nga agdigos kayo, ananang. Madaken ka, no nagagat ka nga umay mga asikaso kanya. Win ananang, sa anak to ama uma kada kayo. Asikasuan kayo lata. Ay, nakitam ka din ni Janos, akabsatyo. Di pa'y pulos imay dito'y. Nagsabat kami nanang, sakbay nga umayak dito'y. Naimbag kayo pa'y kan ni Ramon. Taom umay kayo. Hanggang isukat saan. Di kay madanagan nanang. Tadaak ang mga sikaso kada kayo. Ibagayon tumanta umay dito'y. May liwak ki jay kabsatyo. Wan nanang. Manong Ramon, mabalin ka di ada kayo laangan ti mangibaga iti imbilin kanyak ni nanang?
Sige, siya kung ti mangibaga, akayat ni nanang amakita. Mabutengak ngamin. Kagura na ti panangas asikasok kininanang. Gaputa pagarupan na nga adda plano. Dahita nga rod ti Jack kayat, nalaing nga agsaw. Uray kumamot no adda kinapudno na. Awan mat nga rod manong. Isosyak, sana ko na mapan iti ayan ni nanang. Nang runa ti asawak. Ngamin mabutang iti mabalin asawa ni Janos. Sana bali kumaa. No asikaswanda na imbag ni nanang. Ngam saan mat nga rod tabaybay anda. Ala, di mo ni kaskaso dahi Jacob sa Dora. Aramidam kit diti amo manasayat para ka ni nanang. Alangan mo't abaybay antayo ni nanang. Baga ako hanggang natangkin mo ti ulo na. Naturay. Kapot ako na kat iso ti inauna kada tayo nga kakabsat. Nagululi makaklatan. At damot nakamdan. Imayak nanang, taimbilin nyo kano. Ken aday baga kada kayo. Anya ko maday jay, Janos. May papanday to kini Dora. Apay Jacob Satyo. Tapno amuyo. Iso akanayon nga umay ditoy, taawan makukwarta na. Sisiimen na ti kwarta nga iduldulin nyo. Isuwat lagay am akanayon akauten na ti bulsa dagiti kawus ko. Numapan na ilaba. Dinuminggaw nga umay ditoy. Agan-anad kayo kan kwa na nanang. Amuyo meten da Dora kan ti asawa na. Agraraman da kita. Ay, una yan ti aramid day jay akabsatyo. Kunada a Kristiyano da. Akanayon da makimisa. Ang amsan da mata bumaknang. Agpatinggada laeng dita. Ay, iso apinaayaban ka, Janos. Tasika ti inauna kada kayong anak ko. Kayat ko asakbaya matayak. Ited kon kada kayo titawidan nyo kanyak. Ay, ket adda kada kayo dayta ananang. Ket ti may bagak. Da kami lang kini Ramon ti patawidan nyo. Tada kami, lalaki kami. Ha, No ni Dora, ure awan ti tawid na ta babae met. Ti asawa na ti makaamukin kwa na. anya. Ket no matay kayo, ket addan to kayat yu adawaten ken kwa na. Di na kay tumot lang ikanday jay. Ta sana mamati iti kakasta, ta Kristiyano dakit kanungarod. Ha, No da kayo ti matay, ket agparang to ti karkarmayo kanyak, dumawat kayo iti baboy ama parte, winuan niya dita, 100% nga ipakay ko. Ngam no da Dora, awan na nanang. Domingo manan ita baket. Ngam sa anak nga umuna ang makimisa ita. Kaduan ka amapan ije balay dananang sa tanto makimisa. Agyaman naklakay. Sige, doata nga rod amapan. Nasaysaya at matlaeng no agiddan ta amapan makimisa. Sa bagay, husto ka. Aday ta, nakadigos kayo nanang. Panagkunak, mabalin min ti agawid iti asawak, tamakimisa kami pa'y. kasta ka day. Sige, mapan kayo garudan, Dora. Bey, sikamot ka Dora. Masaya, tada ka. Wan manong, doa kami iti asawak nga da ditoy. Apay ka di. Kwa, ita ngamin ti... Mayamon! Nagawid ang agasawa, Ramon. Manong, Sige, nagawid kayo iti asawam, Dora. Da kami ti makamo ditoy. sige, katagyaman naktada kayo ditoy. Mapan kami nga rudan, manong. Nanang, mapan kamin. Alakit din, kayon. Tama nga numala daw kayo iti misa. Apay nga dapay lang imbati yung asa ni Kwayo, nanang. Tinabati asolar, kan balay, kat para kanyak. Tasa anak pa'y mat anatay. Anya, Ambuyo mat anagado dagiti pamati, kan anungan dagiti lalakay iti ili tayo.
No madanon to ti aldaw, akasapulan nyo ti mangiparwar iti magastos a kwarta para kanyak. Ison to day ti usaran nyo, tapno di kay tumarigatan. Bakit? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinalamat kanugayam da manong Janus kan manong Ramon titawid da. Anya, Pinaayaban kanu ida ni Nanang idi Domingo. kat no adda tamat ijay. Api ngay, tawan imbagbagan ni Nanang. Diyak amo. Tinasaya at damagam to kan ni manong Ramon. Damagag tuman. Kaslang amin sa anak amamati. Api ngay, tawan bingay ko. Siguro akat dagiti lang dua kakabsat mo ti pinatawidan ni Nanang. Anya? Manong Ramon, Manong Janus, pudno ka di nga inteden ni Nanang titawid yo? Wen, Dora. Api nga awan kanyak. Awan tawid mo, tababae kakat nga ro, Dora. Anya? Tita kayon. Kita, man, no kanayunin na pa iti mapanitayan ni Nanang. Itatanamuan nan, ngawan mat gayam tawid na. Simot ti kabsat ta, Janos. Ibingayam pa lang iti tawid day jay? Kat no Kristiyano day iti asawa na. No adan turigat tayo iti ina tayo, nga ibaga dagiti lalakay dito ili tayo, awan maitulong da kadata, Ramon. Saan baling awan tawid ko, lakay? Bakit? Saan alapod day tatap no maikat ti panagtalag ko iti Diyos? Gusto ka? Tulungan naklakay. Ikararag mo mat. Asapay lang kumata saan nga umdas day ta arason. Tapno maikat ti respetok iti inami. Namnamaam dayta, bakit? Dakkel ti panagtalak ko iti Diyos. Asaan abaybay anti dumawat iti tulong kan kaasina. Agyaman naklakay. Uray awan ti tawid mo. Respetuam kumalat ti inam. Ta inam kat nga rod. Wan lakay. Talaga akas tatyaram itak. Nakarukrugitan ti silit ni Lola, tatang. Apay, sana napnapan nagdalos ni Dora ijay. Saan da ka no pa'y matanapan ni Jay, tatang? Awan laturas ko ama pa ni jay. Sikan ti mapan, Lenny, no kayat mo. Diyak kayan. Da kayo na ti mapanagdalos. Anya? Oy, babae ka. Di mo amuti agdalos. Di ta kayo man langan. Nita. Hoy! Agsubli ka dito! Ay, pinanawan nakit din. Liklikan yung aminti agsaw iti kakasta balikas na maminsan. Sana makatulong da ita iti parikot nyo. Kung naklayang mata mapanagdalos, ngam di na kayat, iso masurunak. Bayamon, siya kung ti mangibaw na iti asawa ka mapanagdalos iti silid ni Nanang. Kandi gusto nanto. Inton sumaruno, sikan tumet. Ay. Awan ti oras ko ama panijay. Anya nga ta, no agbirok talangan iti tangdanan ta mga sikaso kininanang. Anya? Sigurado, saanin nga asikaswan ni Dora ti inatayo. Di tayo mapabasol no kasta. Siyempre, agsakit mo't tinakam na. Kumusta kayo, Nanang? Ay, kastoy kulatan na. Diyak amo no kaano ak amatay. Di kay kumaagsao iti kasta. Ikararagyukit di nga umimbag kayo. Dora. Pasensya kayo, Nanang. Ta sa anak ko may idi Domingo. Itala ang anak ka umayak. Tapno digusan kayo. Aglabakan agdalos dito'y sila diyo. Ay, sige man nga ro, Dora. Ay, saan apulos nga imay da Janos kan Ramon? Anya? Ni Ramon, ni bakit na timbaon ng imay ditoy? Hanggang, Ngam anya, Nanang? ay, sa bali lata, ti panangasikaso tikas kada kayo mismo ng anak ko. Ala,
Huston, di kay agsangit, taaddaak mo't nga anak yo. Saan kayo abaybay ang nanang? Dora. Uray anya ti mapaspasamak. Ina kayo lata. Kat aywanan kayo agingga akabalag. Asino aya ti akin manok iti dahita. Uray la matitilang tila paayag ko iti panagtaraok na. Sak, nanang. Mapanak pakipalot itang aldaw. Naimbag pa'y tamasi kaso yu ti makipalot. Ngam siyak nga inayo amasaksakit. Didak pa'y masikaso. Unay matan ti kastoy abiyag. Di kay pa'y lang amin. Ay na! Una yan ti kasta nga ugalim, Janos. Addaak man ni nanang. Nalpas kayo ka din anangan. Inyalaan kayo iti prutas aka ninyo. Adamot bangus a ginatang ko. Amok a paborito yu daytoy. Iso ti ilutok asidaan nyo. Naimbag ka pa'y Dora. Taamunak nga asikaswen. Kanigatangan iti paboritok. Ang abay jay kabsat yaw abastos. Asino, nanang? Ay, ni Janos Ay, mangirurumahanday jaya kabsat yaw. Anya? Mala, gusto nanang. Di kay agsangitan. Baybay anyon day jay. Saan yun apanunutan? Nakulaapan siguro ti panunot da, nanang. Amo, intay yun ti tawid da. Siyak laang ti awan. Ngam di kay madanagan, ta saan kayo abaybay an nanang? Ay, dayaw, ti kasta ka panunutam anak ko. Nagimbag ka. Nanang. Di kagdanag. Dahito'y balay, kan solar. Itad ko kan ka. Agpaiso, nanang. Wen, dahito'y tiitad ko, apakalaglagi pam to kanyak. Agyamanak, nanang. Kunak no talaga nga awan tawid ko. Ay, katgapo ta na panagnagak ti kinasaya at mo nga anak. Nayunak to pa'y iti kwarta, titawid mo. Anya ti kunam, Dora? Awanan ni nanang. Iyag ko pumatiar mo sarna. Ngam saan matgaya man nga umangangis. Anya? Ala tawagag ni Manong Ramon. Ipakamukan ko anang awanan ni nanang. Bye. Ni nanang? Awanan? Pimusa yan? Oh, sana mabalin. Saan? Awanan ni nanang. Dora? Ngamamong ka di nga itinaudi apa nagsarita mi. Uray saan mo ka no araraman. Ngam napatagkalatakan ko na. Napatagtayo kan ko ng anak na. Nanang. Pakawanan na. Sana nasaya ating pagpakitakan ka. Pakawanan na. No kumatay na iwanam mo't ni nanang idi si bibiyag pa'y. Di nakarik na kumamat iti pamatag mo kan kuana. Nanang. Pakawanan na kuma. Napatag tayo kin ni nanang. Isong amok napakawan na kan manong. Alang arod. Asikasuan tayong tibangkay na. Kat siya kung ti makaamoy ti amin ang masapsapol, Dora. Uray di taman lang nga may parikdak ti panagbabawik. Iti mati nga impakpakita kininanang. Ipatag tayo, dagiti naganak tayo. Kat iti panagkapsot da tayo kumanga anak, ti ad-adda ang mga iwan kadakwada. No kasta ti aramiden tayo, supapaka na tayon tumati Diyos nga ama tayo.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.